Hello Dalrok ang tini Saraswati puja rena baginai tabuk thangnai ke ani puja khang already tinurui kabukha ke amo ang doshik ma baginai video sana malia ke tabuk ochai phaya ko asak puja re sakpaya ko aban baginai ke tabuk tai kisa pore ang talangai phunungnai Srinagar Garden School ni arang talang rija ke ang tini kanjang ko Tripura ni traditional dress Tripura rong ni Kepala traditional dress kanjak amo baino ang tabuk pujari nai ke phoi ni simi kono mairok se nang pujar nai ni tongkha tabuk tu simi nongai tabuk thangsi nai ke rok nai tongdi ani blog no payasa ha siari satung si kople ko ke mai hingke mai phrani tongkha bo hingke ke satung tungsuge ko to phrantoni khata Inko mukhe Srinagar Garden School rono tak pujar laine abo English medium school iko yang ke chinino or yang naro ke yang ke school of pego ready dekhlai pe khata buk tino khore thanai borok phai pe khata bu aro khichiri de tam dune songoi tongo prasad ni bagi nei ke khichiri songna bagi aro muirok sanam paijak nono soba jogalai ro nini ma de pa abo puisa ni mala subani nini de na nini mani ha nini de na nini mani nung mos kotor kan mani nini khunjo saya de nini khunjo mo asa ha nono la soba jogal sagara tao Heh, faido yang side faide. Nono le soba jogalai ro sagara de da. O puicha malala sobani. Heh? Boboi ni. Oh. Pa nai thokar ke jogal khai na handi ko. Pa jamanai thoka. Khaju sinera de khaju. Pa khaju jokke khaja hina. Nini bumung tamo, ha? Nini bumung tamo, salah, ha? Sadi ba? Kok deman kaba? 2,000 years later. Kau cini udah ni, Saraswati puja tak hari dikelai tunggu payah ko, kejung puja neler neko, karan thang pai ni se. Hả? Má? Em biết nó mai sẽ đi chừng lâu mà mai sẽ đi chơi Finally puja paikha iko jotono last dukati mumati soklai khamo tabo prasad ro paikha joton nokhor paikha tabo khe